Pemirsa PMK Bangli ring penguntat warsane lintang sampun netapang penincapan tarif parkir kendaraan bermotor. Sane kerencanayang memargi ngawi tanggal siki Januari warsa kali tali patlikor. Dewani ngasapunike kantos mangkin penincapan tarif padurung side kemargiang santukang karcis parkir antuk tarif anyar durung mencetak. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bangli Iwayan Swastika Mausang, regulasi sani medaging indik panincapan kenaikan tarif parkir sampun ketetapang daweg tanggal 21 Desember nelintang. Ring sajoning ngemargiang tarif parkir anyar inucap sampun kakawitin pemargin nyane tanggal siki Januari warse kali tali 24. Pai ketandani ngewedarang durung memargi nyane panincapan tarif parkir santukan karcis anyar durung macetak sangkaning nampenin libur panguntat warse. Sedurung tarif parkir anyar kemargiang swastika Mausang, pai ketandane sampun ngelaksanayang sosialisasi majeng kramene. Sosialisasi karencanayang ngelintangin kecamatan miwah media sosial. Antuk digelisang pemargin nyane sani sampun nguduhang majeng sani madwe amongan ring bidang perparkiran mangdane metaki-taki. Pai ketandane madwe anceng panincapan tarif parkir side kemargiang ngawit panguntat Januari puniki. Ring panincapan tarif parkir kendaraan ring Bangli, tarif parkir sepeda motor nincap dados kali tali amotor raris antuk mobil nincap dados petang tali. Pamekal sane parkir ring dermaga Kedisan Kintamani, tarif parkir mobil dados 5 tali rupiah santukan dermaga inucap pindah ke genah wisata. Dayus Fasrina Bali Pos Nguningayang.